ti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauwan. Managing bubukod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nadamag mo ka din, nga dakanumat kaya mon kayan ayat ni Jeffrey nga anak ta. Awan maramidan ta, karbengan na ta. Ngayon, masapurasan ang mamirmiraot ti asawain na. Day tangarod ti pakasurunak. Sigod kano akaadalan ng anak lang ti tagaaway. Taga-away? Ay, sa anak laki di nga manugot at taga-away lang ti maasawa ti anak ta. May sa ama bigbigbig a negosyante ti anak ta. May sa ama narawid-wid iti may sa aminasan. Di adal ka din ay taga-away? Saan kano? Sa masurunak unay. Nadamag ko ang mata pobre kano ti dadakkel ti kayan ayat mo. Imbag no di da kanto iruruman. Saan matadag iti dadakkel na ti kabalay kunto nang. Agin inayat kami ka ni Jeffrey. Imbag kumaa no aglasin kayo adagos. Sa maysa, kanayon nga awan ni Jeffrey J. Balayda, tasabalit ayan ti trabaho na. Lumasin kaming to kano no makaipatakder iti bukod may abalay nang. Mayat metlaeng ti aglasin, ngam ti makikabkab balay. Uwan ko maa, ngam awan pa'y mo tinaipatakder abalay ni Jeffrey. Ay, jak maawatan no apay amadandanagan na. Bagayak tulat tanadag iti pakay kamangak, tapno didak tagibasitan nang. Wen anak ko, may mayat matlaeng tinapakumbaba, ngam tinapalangguan. Ang yakad tinagan ti babae ang mga opisina ay giminasan. Jay agkas-kasera dito balay ni Tanya iti asidagtistor na. Jay ka di agtrab-trabaho iti opisina ni Jeffrey nga anak ta. Tintin tinaganday chay. Apay ka di. Naisam na di nga ubing no agsabat kami. Nadamag ko nga gusto ka no iti anak ta. Ngam saan sa matakayat ni Jeffrey. Alukuyin pa ni Jeffrey. Panajalangan ti kalay sana. Saan kat at ti taga-away? Mayat tinapanunot mo. Into nagkita kami kin ni Tintin, kasaritak. Ibagak akayat kong agbali na manugang. Imbag na dyan tagtrabaho. Sana kas iti taga-away nga awan trabaho na. Imbag tasimbangpat kaniho. Ada ka din na pagsaritaan tayo, mami? Kayat mi ngamin kin ni datim, nga armam ko man ni Tintin. Amang opisina ijay iman manihar mo aminasan, iho. Anya? Diyak kayat ni Tintin, mami. Adda na kaayan-ayat ko. Isuti ay ayatan. Adda ka di pa kay ranudam iti day di akayan ayat mo? Maipanakal mo ka di iti kagimungan? Uray anya ti kasasaad ni Juliet. Ay ayatek lata, mami. Anya ka di ti adday ti day chay a Juliet. May mayat ni Tintin, adda trabaho na. Saan ati trabaho ti may sa babae ti kayat ko, mami? Nasingpet kan napintas ni Juliet. Saan ang napintas ni Tintin no maikat lagi ti kolorete ti ropa na? Naimbagabigat yun, nana. Agmano, akman. Bindisyonan nakakumati Diyos, Barok. Agtugaw ka, tay nakayaban ni Juliet. Madamati laban na ijay gripo di tarwar. Pagsasaritaan tayo kumati may papaniti pa nagkalay sa amin, nana. Agkalay sa kayon, Barok? Uwan ko ma. Agabrodak namin. Tada importante apang ibaunan ti kumpanya kanyak. Kaya't ka di ti dadakkel mo nga ikalay sam ti anak ko? Saan ngay suda ti rumbang agpili iti para kanyak, nana? Manamnamak ka di anatalgad ti anak ko, no panawam ija balayo, Barok. Saan kayo nagdanag, nana? Sigurado ka saan nagliday ti anak yu iti sidong ko. Agyaman akno kasta, Barok.
Intayo ko mamakisarita iti ina ni Juliet, Daddy, Mami. Mabalin ka di nga tantan pa iti papantayo tamad-mad itirik na. Anya ka iti marikrik na yo, Mami. Imbaga ti doktor ko nga da kano sakit ko iti puso, iho. Kanayon nga min ngagsaksakit ti barukong ko. Alangaron, ibagak na ita ka ni Juliet. Man nakaawat unay na dyan. Agyaman ak unay, ta saan kang agganat adanunan tayon da a Juliet. Alangaron, mapanak pa iti opisina, Mami. Sige anak, aginanaak matan ta nasakit manan ti barukong ko. Anda ka din agas yo, Mami. Ay, nayon naman nga ron ti igatang ko, iho. Ang mga noag kurang kat nagngingi na dagiti agas ko. Apay nga imbagam nga dasakit mo iti puso. Kat saan ba't akas na timbaga ti doktor? Bay anak kadilaeng, bareng saan pa'y ang mga asawa ti anak ta. Awan mo trabaho mo. Awan pangalaan ta iti igatang ta iti masapsapol ta. Narigatan tagbirok iti trabaho. Ta nataangan ako. Narigat tagaplay iti kastoy nga edad. No apay ngamin anang rikap ti kumpanya pagtrap-trabahoam. Nalugi ka nung araw ti kumpanya. Isang awan pa'y naalami ang benepisyo. Pribado ngamin na dyan. Ipagpag nami pa'y lang. Barang ada maalami ang benepisyo. Italaang manan nga umay ka dito'y istoratin ten. Nakwa ka di takalaang kasiram. Naibusahan na kiti shampoo, manang. Lakwan nakman. Sige ay mabit lang ha. Oo, si kamot na ita napinta sa balasang. Da kayong matgayam na naanapintas. Manang tanya, nayon naman pa iti tinapay kan soft drinks, tag merinda kami man kan ni Nana Betty. Saan ka nga agtaktak pa'y balasang ko? Saan man, Nana? Itala ang anagrana tayo dito store. Madi ka no timang paay iti grasya, Nana. Ala, tapno di mumot ko na. Awatak ti awis mo ang merienda balasang ko. Agtuyan ti soft drinks kan tinapay. Awatin yawn. Ay na. Nagmayat ko man no si katimanukang ko balasang ko. Mabalinla ko mga garam ti babae. Inaramit ko, Nana. Saan matadakas? No si katimang ipakita iti andang wano motibo balasang ko. Anya ti kayat yung asawa, Nana? Ipadlaw mo nga gusto ka kankuan na basang. Nangnag ko tirabak mo ka ni Tintin itay, manang. Kasanaw no paypaysun na. Awan dakas na. Balasang ni Tintin, baro matyanak ko. Saan ka diya may sa kumpanya ti ayan ti trabaho da, manang? Day tangarod kat. May mayat no agkatuluyan da, tagkatrabahon da. Manarawid-wid ti anak ko, idinto ta sekretary amat ni Tintin. Agdumadala ang iti departamento. Kawatan nga raw da kanayon da ngagkita. Nalabit. Sabali ka nung amin ti opisina ni Tintin. Tasaan nga iso ti sekretary ni Jeffrey nga anak ko. Adnan to nga rod sekretarya manugang mo, manang. Sapay ko man. Diyak kayat ti taga-away amanugangan. Hello, sir. Panagmimerienda. Mabalin ka di nga awisan ka ije kantin? Ha? Thank you langan, miss. Anday samsambot ko papeles. Masapol ang malpas ko, agingat madamdama. Anda umaya makasapol iti papers. Sikati boss iti may sa department. Pagurayam no asino man day ta makasapol iti papeles, sir. Saan ko ang mabalin nga itantan no mabalin kumot nga aramida nita? Okay. Ada ka di order mo iti kantin taalaag parakan ka, sir? No, thank you langan. Adda kape kang tinapay dito opisina. Kasta ka di, sir? Okay, sige. Inak nga rodan, sir. Di nakpayawisan ang makikapikan ko na. Antip
ati ko. Nga makita man no aginggat ka ano, ti kinatangkan na. Umay ka no di aggatang kan agburas iti manggata, anak. Agluto ak nga ron iti ipamerienda kan pangaldawan da no kastanang. Ibaglakit din. Taado matibo nga dagiti mangga ken saba. Ngain mula tayo pa'y ide kanday di tatang mo. Wan nga rod nang. Dakkel mo ti mapaglakwan tayo. No kas di apanawan ti panagaapit dagiti prutas. No awan siguro dagiti apagburburasan ta iti ilako ta. Agrigat lakit diti biyag ta. Wan nanang. Uray adata dito'y away. Saan tamat nga agrigrigat? Word, anak ko. Ada pa'y ba't may duldulin ta? Uray kaskasano? Pagmayatan na dito'y away. Taadalat ta mailako no nagagat kalakit di nga agmula. Pakairanudan taunay ti inadal mo. May papan iti agrikultura. Iso a pinilik ti may papan iti agrikultura. Tap na maasikaso ta analaing dagiti mulmula ta prutas nang. Pakalaglagi panta dagita amulmula ken ni tatang mo. Kunakman, no dandani kayo makisarita iti asawaem. Diyak pa'y nakitkita ti asawaem, bro. Jak kayat nga ipakita ken ka taamok ti kinalaing mo iti babae. Ah, Nagpintas ti kaayan ayat ko loko. oh, nalabas ka mat, bro. At dakayan ayat ko. Angam, napimpintas ti kaayan ayat ko. Mhm. Makikalay sa kakadingag paiso. Apay, nakaskas daw ka ni, bro? Ay, jay kaawan ti ipakpakita makayan ayat mo ti pagsiddaawak. Saan ka ngagdanag? Taalaan ka aninong. Sikahamat, bro. Abay kumamot Saan aninong? Pinagbalinak mo't ala kay una yan. Lakay ka ba't ngagpaison? Alangan mo tabakat. Na, si kamot na itabalasan. Ada ka dito'y tsendahan. 5 basaklaan, nana. Ada nga min impaala kanyak ti sabali nga opisina. Kasta ka di. Oh, kumusta nga'y tinagtulakan ta, basang? Kanayo na ka umasidag kan kuana. Ngam naatap mat, nana. Awan papanan na, no di umamok, basang. Naatanto paya kayo kat sumgad no kanayon amadadang. Sa bagay, ikagumaak. Imposible adinak matlaang talyaw, nana. Kasta man ti kayat ko, balasang ko, palaban. Da kayo matimang mangtad iti turat ko, nana. Namnamag ngagbalik kita. Namnamag ngagkamarmaris ta. So nga agkabagayan taunay. Ngam saan tamot a partners in crime. Ta saan tamot a kriminal, nana. Saan ta kriminal? Tanasingpot tabat. Wan. Kaslata anghel. Nana. Nadlam ang nasaranta kayo. Takanayin kayo pa emapan makimarites di testor. Agsagana kay kidi. Taintay makisarita itayan da Juliet. Ako anak. Saan ka di amabalin nga itantan tayo pa No saan niya akayat? Mga alaki ti sabali akadwak, mami. Ay saan umay kami kinidadim. Agrobot kay nga roden, tamapantayon. Umuna ako ni Jikotse. Anya ti makunam lakay. Numabalin la kuma katjak kayat ti mapan makisarita. Kaya't mo kadi ang mga alay ti sabali akadwana amapan makisarita. Kababain iti kabagyan, no dita kaduan ti anak ta iti kayat na. Iso nga rood nga anusan ta ti mapan. Kapilitan, ngam iremedyo to ti panagsinada no agkatuluyan daman. Ano dita ti pamuspusan no kayat? Angam nasken asurutan ta pa iti kayat na ita. Narigatan no pumanaw iti puder ta. Dakkel matgayam ti balay dagiti sinalbag. Diyak kayat ti tagaaway saan amay panakal. Oh,
Umunag kayon, kakabsat. Barok. Mami, dati, umunag tayo ka no. No munag di umunag. Agtugaw kayo pa, sir. Ma'am, mangisaganak iti prutas a pagsasangwan tayo. Saan nga umay mga niti protas ti mayan mi ditoy? Mami, saan ko mamatakas ta? Pudno matimbang ah. Umay tayo makisarita, saan kat nga umay mangan. No saan nyo akaya taramanan ti nasamit a prutas da? Siyak ti mangan. Tanagsamit ti presko a prutas da. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy te seryetayo ita alawas a napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tagaaway ni Juliet akaayan-ayat ni Jeffrey. Nakalpas da ito'y kas agrikulturist. Napintas dagiti mulada a prutas. Idinamuan dagiti dadakkel ni Jeffrey at tagaaway ti kaayan-ayat na. Saan akayat dagiti dadakkel na. Ta sigurado kano nga awanan adal ken mamirmiraot da ito'y. Kinidaw mat ni Jeffrey ang mapandan umuli iti balay da Juliet. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagbanglumot nga agpayso tinaloom amangga ken chiko iti lamisan. At dapay na duma-duma a prutas. Sayang. Nalpas ko nga minan nga imbaga asan amangan tigagarak ditoy. Nagsamit ti prutas yun, Juliet. Anak ka ti sikreto. Tapay nagsasamit dagiti prutas nga ipaspasangom tung kalumayak. Saan nga min apilitan a purusan, no saan pa'y unay anatangkenan? Isu ka di anatamnay dagiti magatang iti tiyandaan. Tapi nuros da adi pa'y natangkanan. Day tatipod no, Jeff. Kaadwan na nga min, gaputa mailako, purusan dalatan, uray saan pa'y kumaarumbang. Ang damat loko na iti daduma. Tapno dalang mailako na. Puro sendan nga orin naganos pa ilay. Kapilitan nga agkalaysada. Inton madanon tinagtutulagan na panagkalaysada. Napiltas mat kedli na dya taga-away. Iso na lang tawan trabaho na. Nubalo tinana. Pangalalaan da ngay iti pagbiag da. Anya nga iti gatgatang da kadagiti amin na kasapulan da. Burbur camat nga ron kanyak na ita. Ang trabaho da nga ta iti daga. Agmulmula da nga ta. Sanak nga interesado amang mo. Tiket di saan apan nakatuloy ti kalaysada tintunarak. Anya ko matyaramidam. Aramatak ni Tintin. Mala, agawaan nyo nga ron. Tapno sana matuloy ti kalaysa. Bro, kumusta nga iti papanyo iti pamilya ti kayan-ayat mo? Saan ka ngagdanag? Umadanin ti panagabay mo, bro. Mapadasak mo't lang ti agabay. Ken agtugaw manen iti long table. Ad-adan samat tigagar mo nga agabay, ngam tigagar ko ngagkalaysa. Ha? Oh, di mo kunan. Asaan ka magagaran ng agkalaysa? Saan man? So nga rod nga ipapaapurak ti kalaysa, tama panta adwa iji pangibaunan ti kumpanya kadata. Siyak tinapili as umurot kan ka, bro. Siyak amis mo tinangpili kan ka, bro. Diyak kahit ngagsinata.
Agyaman na ka, bro. Jack ni namnama. Asyak ti kadwam nga ibaon ti kumpanya. Kunada nga min, babae ka no ti kadwam. Ay, jak kayat ti babae akadwa. Sikat ti kayat ko. Imbag ti manugot day ti nga to. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang. Muli kayo mat itibalay ti may sa taga-away, nana. Nagtungpal kami lang iti kayat ni Jeffrey. Ngam di da pa'y matagkalay sa. Anya ti kayo ti asawan, nana? Kanayon kayo pa'y matngagkita iti opisina. Ipamuspusam asika ti kalaysan. Sa bagay, sa anak pa ya sumuko. Ada pa'y gundaway ko nga agawon ni Jeffrey ti dayjay at taga-away. Aramida ang basang. Jaklakit di kayat dayjay a babae. Awan na muna. Agbalin laeng apala ti pamilyami. Anya ti kayat yung asawan, iti pala, nana? Palamutan laeng ti kayat ko asawan. Awan na muna. No di aglamot laeng. Kunak no anya apala ti imbagayo, nana. Palamunin gayam. Itala ang anang kuday Kasano? No ito nag-asawa da katagyan laeng iti balay ta muna. Mangan maturog lang. Teramidan na. Hi, Sir Jeffrey. Hi, June. Hi, Tintin. Nasapa ka man ita? Sapay nagsamit nga isem. Adda ka di mang paspasamit iti isem mo? Mang paspasamit? Ada ka di kasta? Iso nga rod adam damagak. Mayat ngamin ti isem mo itabigat. Ngamin, no daduma, dandani di ka umisem. Kunaan tayo langan anaragsakak ita abigbigat. Ngam, ti makagapo, saan ko ang mabaling nga iba ka? Secret. Sige. Umudag kami niti opisina mi. Mabiit lang, Sir Jeffrey, kan June. Awisan kayo man pa'y ijibalay inton malam? Ha? Anya ti okasyon? Masapol ka ding ata okasyon? Namnamaag tiyo umayo. Itaakla ang agawis. Iso adidak ko mapaayan. Bro, patgan ti awis ni Tintin. Hinta mo tagpasyar. Makitan to. Mapanak ko may di balay da Juliet. Ay na, ado pa iti aldaw nga ipapan mo iti balayda. Italang mat daytoy. Agbanding taman mat, sakbay ang mga asawa ka. Sige man lang. Pagustuhan ka. Lumapantay iti balayda. Arme mo, tapno maadaan ka mat iti girlfriend. Kasano, kat Jack mat nga rod kursonada. Kat amomon, ti makagapo. Jack maawatan mo niya ti saan mo pangayatan kan ko na. Jay ka din nalabas make-up na, wano? Saan mo nabalik, Sam? Saan mo tajay pananguyaw? Maawata mo, ti kayat ko nga ibaga. Gabot tayo nawis na ka, mapankamatan. Mapanta ko na sigurado nga adda ti stateside nga arak. Kasangsangpat ka no ti kapsat na naggapo iji abroad. Isumat lagay makayat mo ti mapan gapo ti stateside nga arak, loko. Ha? Anya pa'y ngay? Nanginan samot ti stateside nga arak. Medyo adayon samot ti balay na. Imbag ko man, iji boarding house na, taas asidag. Lampartik kan bro. Magawit ka. Ha? Mas dawang man gan ka, bro. Naghihimas si arak. Ngam di ka mat uminom. Umininom mo eh. Inom ko namday, Jay. Tim-tim lang mo, tinaramid mo. Saan ka ngayon minom? Agpadatan amabartag. Sapay agmaneho akpay ti paragawit ka. Apay ko mga gawid ta, bro. Kakaiso na nga ado ti inom kan pulutan. Sana mabalin nga agbarte ka. Ang mga no mahang-over ak. Kat ada important ti meeting ko inton bigat. Sabali no bigat. Meeting mo no bigat. Ano mita? Eating. Apay ko di ka agin dyan nga.
Agpakada takit din tamapantan. Ang lukayat mo, mangala ka di tarak, kan mangsabok ka iti pulutan. Kalokohan man day da. Day tagat agsabokan iti pulutan. Alala, mabantaman langan. Puisit dagi jay ato. Paginawon dakit din iti naginumanda. Jaklakat garon na arami ti plano. Nagmalasan. Uy, Jeffrey. Addan to aldaw mo kanyak. Nataor ka lakit din aya. Nagmayat kat nga tan ti paibalod ka dagita takyag kan parukong mo. Oh, Jeffrey. Kaano ka? Amatagik ko ha. Apay na daw ka asim marungkar ita, Jeff. Amano anya ti mapasamak kan kay ti dalan mo. Nagalis pa'y ti dalan og tudtudo. Inawis na kami ngamin ti kadwami iji opisina. Intulod ko ti kadwa ki Balayda tanabarte. Isumat lagayam nga agat arak ka. Saan ka ko mga agmaneho iti kastoy nga oras? Kano nagtudo. Nagalis ti dalan ditoy. Ang kapilitan nga agmaneho ak no agawid ak. Adamot bakante a kwarto diti balay. Dito'y kapela maturog. Masapa kan tulaangan inton bigat. Tapno di ka maladaw iji opisina. Okay, my love. Dito yak nga roda na maturog. Inakpay nga rod mangisagana iti makan. Napsuga kiti pulutan. Saan amabalin adi ka mangan? Uray nalpas kaming kanina ng anangan. Agsamo dalata mangan. Kaduan ka. Okay, Juliet, my love. Matungpal, ti kayat mo. Nakasaganan ti pagdigos kan pagarmusar mo, Jeff. Ang mga numaladaw ka. Ha? Bigat kaya man. Good morning, my love. Good morning to Jeff, my love. Nagmayat ko man, kabalay ta na niya. Dandanimot tanti kasarta. Sumagmamanulaangan alawas. Kidaw, ninton malpas ti kasarta. Ijay ka pala balay nga agyan, ninton makapanak iti abroad. No day tati ko nam. Sige. Umay kontulat tapas pasyaran ni nanang dito'y balay. Wana, alangan na di mo umay pasyaran. Oo, ang mga numaladaw kan. Ingka nga rod agdigusan. Malipatak sa ti trabaho no kasarsarita ka. Ingkakit di agdigusan. Maladaw ka talaga, no di ka pa'y lagunay. Umadanin ti kalay sayon, anak. May sakon dito'y balay, no agyan ka ije balay ti asawam. Kanayo naktung umay pumasyar nang. Masapul asaan ko lata abaybay ang dagiti mula tayo. Alo kuyam, adito'y kayo laengan nga agyan. Ibagaktukan ko ano day tanang. Iso na laang ta. Medyo umadayo iti ayan ti trabaho na, no dito'y kami nga agyan. Day tatirigat na. No binigat amapan agtrabaho, marigatan, no dito'y ti pagyanan niyo. Iso nga aganos tayo basit, no agyan kami iti balay danang. Inton makaipatakder kami iti bukod mi abalay. Umay kayong tumatan. Kabaelak pa'y ti agyan dito'y balay, anak ko. Kanayunan tanto, ti agsin narungkan. Dandanimat gaya man agkalay sa ni Jeffrey. Saan ka day asikat ti kayat ama manugang ti inana? Tikalay sa, kat may salaang apapel, apirmaan da. Ngam nagbaligi ak, ti kinatao ni Jeffrey ti kukwak. Saan kat apapil lang. Kayat mo asawan. Di kag sardang, uray nalpas da na nagkalay sa. Day tatipod no. Awan pa'y kinayat ko adyak natagi ko. Ay nagkamali ka. Ti panagayat, kitsan amabalin nga agawin ti may sa atao. Nulakat agbaligi ak. Ikagumaak apaayatan ti lalaki nga ay ayatak.
Kasanaw no di na ka masursuro nga ayatan. Imposible dayta, manang tanya. Adda plano nga ramidan. Tapno siya to ti ayatan ni Jeffrey. O may kantoy di simbaan no agkalay sa dagiti do. Agpamarang ka na sayat. Tapno maya sidagtirik na ni Jeffrey kan ka. Talaga nga umaya, kaimbitado amin nga empleyado iti kumpanya, nana. Ano sampay basit basang? Ngam dog baligi ta iti plano ta. Mapapanaw dayjay at agaaway. Basta ang tinulong ta, nana. Oh, nasakit man tiritlak ang makakita kadakwada ang magna iti altar. Ngam, kukwak to ti mauti aragsak. Saan kat adayjay at taga-away. Dahil tati kayat ko kan ka. Saan apa-apa? Makita no asino kada kami iti dayjay at taga-away. Timang tagikwa kan ni Jeffrey. Awan papanan na. No di si kamot lang ti agbalin ang manugang ko. Kablaawan kayo anak ko. Sapay ko ma, tamataginayon ti panagayat yu itutunggal maysa. Agyaman kami unay, nanay. Saan kayo nagdanag, nanang? Ay ayatek unay ni Juliet. Jack to Pauls pagladdaangan iti danak. Ikarit dayta kada kayo. Namnamag day tabanok. Agladi ni taklakit di, no saan anaragsak ti anak ko iti sidong mo. Kablawan kayo. Kablawan na kayo, anak ko. Agyaman kami unay kada kayo, mami, daddy. Ala, hintay yung ngarudo ni Giant Tilong Table. Ang mga nuad dapay sa bali amapan. Kalukwan ka talaga. Ha? Sino kumangay sa bali amapan? Anya ti amok ngay. Ang mga nuad da mang ibaga, anayatan ti adda iti lamisaan. Kat umunadan ang mairano. Sikat talaga. Anya ka atang. Datayo timbangan ijay. Saan kat ano anyaman dita? Sikamat. Ala, mapantay kit din. Anyamatan. Manula alawas manipod nagkalaysata. Ipaapurada mo tan ti ipapanoy di abroad, Jeff. Wanya rol. Wala. Saan kami agliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no ijay? Maikawa aklakit din awan ka dito eh. Ano sampay ba si tagyan iti balay? Imbag to na na makapaaramid ta iti bukod ta balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauwan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa da Jeffrey kan Juliet. Ngam nagtultuloy mat, anak itulag ni Betty kan ni Tintin. Nga ipamuspusan da, asaan kumaamatuloy ti kalay sa. Nadanon nga ron ti kalay sa dagiti dua. Ngam saan lataan awanan ni Tintin, itinamnama. Naibaga na pa'y, ako kwanan to ni Jeffrey. Papagayang, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauwan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan kan nagliday, my love? Saan kami ba't ngagbayag ka no iti abroad? Maikawa ak tulakit di. Naawan ka dito eh. Ano sampay ba si tagyan dito balay? Imbag to na na makapaaramid ta iti bukod ta balay. Agan-anad ka nga rod ijay, my love. Kastamat kan ka, love. Agan-anad ka mat dito eh.
Insapsapa damat ngaminan ti flight me. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan basang. Napana ni Jay airport da Jeffrey. Kayat ko nga umay kagpasyari Jay balay. Tapno at da pagsaritaan ta. Saan ka di nga da balayo ti babae at taga-away, nana? At da nga rod, iso amasuruna. Diyo pa'y lapapanawan. Lapad lang iti plano tayo day jay abakas. Ang mga numaamuan ni Jeffrey, kat di na kon ipauitan iti kwarta na. Jay ko mapumanaw asaan asyak ti mang papanaw. Umayak man nga ron. Tapno maipapas ko kan kwa na ti saam amarikrik-nak. Gapo iti panangikanlay sa ni Jeffrey kan kwa na. Sige, umay katapag tinulungan ta panunutan, no kasano ta mapapanaw ti danga. Tanangan tala ang tigunggunay ta. Tapno di nataguraan ni Jeffrey. Jay ko maagdisnudo nga agawid, tapno maikat ti parikot ko. Napintas matgayam tay manugang mo, manang. Saan ko apakairanudan ti pintas na ako nam? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Rumbang kumamaragsakan ka, tanapintas tinapili ti anak mo ang manugang mo. Anya ko bangay titdan na kanya kapagsayatan, awan mo trabaho na. Ngam isumat, tinayat ti anak niyo, manang. Day tangarod kat. Saan ko ang maisuro ti anak ko no asino ti kayat ng asawaan? Kastamot kun ka idi, manang. Awan nang pili, tuno nang iparet ang makiasawa ka kini Manong Pedro. Dumaakin ni Jeffrey nga anak ko. Iberbero kak itinasaya at amasakbayan ti pamilya na. Saan nga taadakdakas? Nurakrakam tinaragsak a relasyon da iti asawa na? Pag nakalidagitagin at gatang mo, Dagiti man ipaluto kini Juliet apang sangailik kini Tintin. umay lituin ni Tintin. Ano ti umay na aramidan? Awan mo't ni Jeffrey. Oray awan ni Jeffrey. Agplano kami iti addang. Tapno panawan ni Jeffrey ni Juliet. Kasano ko makit awan mo't ni Jeffrey ako nak? Kasano makita na ti aramidan niyo ka ni Tintin? Diya mo, ngam kayat kong agyantay ko man ni Tintin dito'y. Tapno maplano mi no kasano ang mapapanaw mi ni Juliet. Desperado kan san. Di ko mamakita ni Jeffrey at ti aramidan niyo no anyaman na ita. Iso nga rod a planuan mi, tapno huston to no adda. Ingkay lukat ti ruangan, at dagtok-tok-tok, jay lakit di sa ngailig dayta. Uwan, mami. Sino ka diti? Umunag ako ang takasaritak ni Nana Betty. Bastos a babae. Simratlatan adipay pinaunag. Ingka magisagana iti merienda, kanagluto ka iti pangaldawan tayo, ilakam mo ti sa ngailig. Wan, mami. Ina ko ni di kusina. Babaan iti transparent aditing anagbatan ti kusina kansala. Ni Juliet ngaglutluto ti kit-kita basang. Awan ngamin panagtalak ko kankwana, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Ang mga no adamadi nga aramiden na, itilutuan na. Taam mo na ang makipanganak. Sigurista ka mo ta, balasang ko. Tapno di na tayo masiriban ti bakas. Masapol ang masirig tayo. Sa bagay, at dangagpay bakas ditoy. Di pa'y lagsobli jay kabakiran anagapuan na. Ada na pan inala ni Nana Betty iji kwarto. Timanaw mat ni Juliet iji kusina. Nakaluton san. Inak man ijay. Nakitak adito'y tinangalaan na iti asin. Mangkutsara iti inayon ko, iti inluto na.
Tapno na pagkat unay. Saan ko nga ikiwarta ang mga no at daumay? Agin iinumak iti danom. Tapno adarason no apay nga imayak titi kusina. Tintin, iha. Ayan mon. Umin inumak lang iti danom, nana. Umaya kon. Siya kundi umay dita. Juliet, umay ka nagisagana iti makan. Tamangan tayon. Wan, Mami. Umayon. Agsublitan to laangan diti kusina. Inton makaisagana ti bakas, nana. Nakitak ti naramid ti sangaili ni Mami. Imbag tadi na inkiwar ti linutok at chapsoy. Agidasar kan, tamangan tayon. Wan, Mami. Mabitlaang. Umay kayon tulatan kalpasan ti sumagmamano a minutos. Kartingam nga rod tadapay papanan ni Tintin. Wan, Mami. Jay pasat nga inikan na iti asin ti gaok nga ikabil iti malukong na. Sagay sa malukong ti may sa atao ti isaganak. Aday ka na. Inkabil kon iti may sa malukong ti pasat nga inikan ni Tintin iti adungasin. Ikabil kon to iti batog ti pagtugawan na amangan. Nakaidasar ka ka din. Wan, Mami. Umay kayon. Intagid pa siyar, bro. Day of tamat. Anda pa isambot ko, bro. Barang may sapsapat ipanagsublita iji Pinas. Nauma ka din adagos ditoy? Uno. Kailiw mo ni misis mo. Siyempre, apay si ka, di ka mailiw iji Pinas. Si Kamat. Lipatan pa'y labasit iji Pinas. Aginjoy takid di ditoy. Indag pa siyar. Ilipas ko pa di papaaramin da reports. Unay kan, bro. Lumakay ka adagos no kastam. Ikamat tabagim iti break ako nada. Basta ilipas ko pa tapno makaawid tan iji Pinas. Nulakat maawatan lang ti business partners ti kumpanya ti gagarta dito makaawid tan. Agay ayab itay ni Juliet. Di kayo ka di pa mapanbangan? Mabisina kon. Ubay kami matan tagdardaras ni Tintin. Adda ka no papanan na. Anya ka ni tinluto yung ama sila. Basta gimatangak iti may luto. Ijaka mo no anya tinluto ni Juliet. Imbaga na amo na ter aramidin na. Nungay saan anaimas ti luto na. No saan anaimas tinluto na. Ay kat pagsasawa ka. Ore pagsasawam. Mabaliwan ka di pa iti ramantin luto na. Malahin tayo nga rudan. Ramanan tayo man, numayat matlaang tinluto ti tag-aaway. Nabang lumat. Mayat ti ayam mo ti masida. Anya ka di tinlutom. Chapsoy kan prito alamas, Daddy. Agtugaw kayon. Nabayagasan na naglutluto ni Mami yung ti chapsoy. Italang manin na makaramanak iti kastoy. Miss, dito'y matitugaw mo. Aday tati malukong mo. Naimas madgayam. Madgayam tagluto. Ayan. Naimas magkayam ti luto ti danga. Yo! Pwede anya na ito'y nagapgan. Apay nagreklamo ka, Miss. Kunak manuday tati kayat mo. Tanakitak a kinargaam iti asin, tilinutok at chapsoy itay nalpas ko nga inluto. Anya ka diti sang sawamon. Hoy, saan mo nga mo tagluto? Saan ka di ari namanan ni Daddy kat naimas ka no? Nakitak namin ti batog tinangi kabilam iti asin. Iso nga isumot tinanggawak iti intad ko kan ka. Apay ita tagreklamo ka. Saan ko kinabilan? Inak manlangan? Saan ako namangan? Saan nga mo day tabakas ti agluto? Pimanawan ti sa ngailik. Anya ka di tinapasamak. Daka sa panagpampanuno ti kas nga aramid, Mami. Agasin nyo, ta idi nakaluto ak. Napanakbit ije banyo.
Idagsubli nakita ka na nga la iti asin, kat ingkabil na iti chapsoy nga inlutok. Imbag ta din na ingkiwar, sa pimanaw adagos, mami. Anya, pudno ka di ti bagbagam. Kas makita yumat, saan anaapgad ti adda iti malukong nyo? Tilaang adda iti malukong na tinaapgad. Isu tintad ko, takunak no kayat na ti adu ti asin na. Saan nga taasi ka tinangikabil iti asin iti malukong na? Saan ko nga ipapilit no di kayo mamati, mami? Ngam ni Apo Diyos ti saksik. Diyak maaramid ti kasjay kadakas. Anyamat ka na dya kinatulag mo. Agaramin iti banag nga isumot lang tinagsagrap. Diyak manam mo, pagparangan na kumaasaan nga amo ni Juliet tagluto. Ngam nakita mo't ni Juliet. Sana nagtagtagari ni Juliet. Ngam ginauna nga intad ka ni Tintin ti inasinan na. Damat pilpilyana. Diyak lata kayat ni Juliet. Kayat ko ni Tintin. Ngam maaramid ka din ni Tintin ti maaramidan ni Juliet. Kasano ko ma, kat adamat nga ron trabaho na. Ni Juliet kat agtagibalay lang. Rumbang aramidan na ti trabaho iti unag ti balay. O di, ibilang mo lagan, aditi balay ti pagtrab-trabahuan na. No kasta nga ron, padalusak amin kan kuha na ti arubayan tayo. Nasamak ti bakan ti alote iti likod ti balay. Kalpasan na, ipalabak amin alalabaan kan kuha na. Kaasimot ti manugang mo. Nakitak dilim mabas adinalusan na ti likod ti balayaw. Ita, aglablaba man ay. Sapay awan kuryente. Di na maaramat ti washing machine. Rumbang kan kuha na ti kasjay tawan kat nga ron trabaho na. Alangan amangan maturog lang. Asawa ti anak yo. Saan atagabaw? Adakan kuha na day tanumaanusan na. No saan? Nawaya ti ruangan para kan kuha na. Napanmat di tabalayo ni Tintin. Apay anak kami suot idisimbang pet anaggapo di tabalayaw manang. Nakabisuot ka de. Oh, apay kumana kami suot. Awan mat ti madi anapasamak kan kuha na di tabalay. Saan man manang? Nakamisuot. Imbalibag na pa'y tiruangan idisimbrak iti kwarto na. At dalakit di ka pungtot na. Imbag man ta nakaumay kayo, nanang. Diyak mo ta nakaumumay, tamakumikumak ngamin. Anya nga iti pakakumiko, ma'am anak ko. Anya day taawid yun, nanang? Ay, prutas, anak ko. Imbagla apangaraman ti kabalay mo. Nasayaat nang. Sigurado akayat dadagita ta nasamit. Naira na saan anasamit tinagatang daan na luum apapaya. Nagtamnay. Nasamit daytoy, tanaloom amis mo iti puon na. Diyay laeng nababa tinagawat ko. Inaramat ko tay agdan. Saan kayo ko mga agpurpuros? Ang mga noon niya ti mapasamak kada kayo no umuli kayo iti agdan nang. Nakapasyar ka ba? Pasyar ka di dayta? Wano umay kamat agyan, dito'y balay mi. Umay ko la pinasyar ni Juliet abalayan. Ken umay ko kumaayaban, tanay agburas kami. Umay ngamin madamdam ati bayar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan at dengget. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauwan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang taraban. Di Masakbayan. Di napalabas,
Imbaon ti kumpanya ni Jeffrey J. Sabali apagilian, gapu iti trabaho. Iti nakapanaw da itoy, intuloy latta da bete kan tintin ti plano da, amang papanaw ka ni Juliet. Iti may sangal daw, timmasyar ni Nana Sofia, iti balay anak ay kamanga ni Juliet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anak pauluan. Managing mabubukod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakapasyar ka man. Pasyar ka di dayta. Wano umay ka matagyan, dito'y palayme. Umay ko la pasyaran ni Juliet abalayan. Sa anak ngagyan dito, itadamat balay ko. Pasyaran, apay masakit. Kan umay ko kumaayaban, tagburas kami. Umay ngamin madamdama ti bayer me. Oray saan mo nga ipakada ti anak mo? Saan mi matapawilan nga gawin? Mapan kami pa'y nga rod abalayan. Amangan nga men, nuaddan dagiti bayer, kan agpuros. Nadlaw ko asaan anasaya at tiugali tinakay kamangam. Nang runa jay babae. No si sasango ni Jeffrey, saan da matakas jay nang? Idiawanan ni Jeffrey, madimot ng tipakpakita da. Nang runa ni Mami, tabaon-abaon. Apay no saan ka pa'y laamapan ijay no awan ti asawam. Naskan atong palot timbaga ni Jeffrey nga agyanak pa ijibalay da, nang. Kastamay, akasla irurumanda ka anak ko. Maanong sakpay mat, nang. Ang mga nod ada padaksundak no sa anak nga agsubli jay. Ay, una yan anak ko. Nabibit kayo pa'y laang ngam pinanawan na ka nga binti asawam. Gapo day ta iti trabaho na, nang. Agsublimot laang iti mabiit. Adumat tinapuros da amangga. Narasay mat no tangadam. Ngam adumat tinaburas da. Ado nga minti na ilingad ka dagiti bulbulong, nang. Medyo nawadwad ti mapaglakwan ta ita anak ko. Wan nang. Ti sumaruno nga ipaburas ta, kat ti chiko, kandag iti papaya. Jay chiko ti adumat ti bunga da. Adumat ti pinuunday jay. Diyak pa'y kinita ija kasabaan, nang. Ado ka din tinatangkanan? Ay uwan anak ko. Dandanimat umay ti bayar ti saba. Imbaga da idi napalabas abulan nga umay daman ng italawas. Kasta ka di? Agsasaruno nga ron dagiti mabalinan nga ilako aprutas tayo, nang. Nagsasamit ti prutas ngayon niyag ti ina ni Juliet. Wan nga ron. Nga mas daawak iti kuna nga agpuros kan bayar. Anya nga taday jay. Abay, di mo din na magkinkwana, idi imbaga na tikas jay. Sa anak nga interesado. Ay, agoray ka. Saan nga ta nga adamang tangtangdan ka nakwada nga agporos? Nalabi ta kasta. No anya nga tatikinay kayat ti anak ta ijay bakas ti away. Napintas mo't ka di ni Juliet. Tilang ginaawan adal kan trabaho na ti kwestiyon. May mayat matlaang no adda-adal kan trabaho na tamaipanakal. Ngam tagtagibalay lang. Kasko makin ni Tintin. Ne, si kamat gayam ti masabat ko ading kaw. Kumusta kamat di tabalay ti nakay kamangam? Ha? Nasayat mat manang. Ay, adaman la damagag. Apay ang makapungpungtot ni Tintin, idinaggapo di tabalay ti nakay kamangam. Ha? Makapungtot ko na yo? Apay ko makapungtot? Day tangarot ti pagsidawak. Imbalibag na pa'y tiruangan ti kwarto na idisimrag. Awan ti rombang akapungtot na, no di ti bagi na matlaang, manang. Saan ka maawatan? Apay ko maakapungtot na nga iti bagi na. At daayamot kasta? Ni Tintin ti pagdamagan nyo, manang. Sige, tamapana kon iji balay da, mami.
Sapay ka di makapungpungtot ka, idinaggapo ka di tabalay damanang beti idi kalman. Adda ngamin bakas akasuron ko ijay. Bakas! Ay, ada ka di tarakanda bakas? Nangalaan da nga iti bakas? Anya ba ngay? No di dayjay at taga-away ni Juliet. Iso tidakda ka matag a bakas. Bakas ko na mijay? Kano na pinpintas ngam sika? Mangin insulto ka kadi? Ay saan mat? Ibagbagak laang matipod now. Napintas mo ta talaga ni Juliet. May saka pa'y. Di ka kamalangan. Babawi ko nin may dito istormo. Na, agpupudot. Itala nga madlaw ko abastos gayam day ta babae. Awan pa'y respeto na itinatatangan ngam isaw. Nay, adda ka matanading kaw. Nagawid kan sa mati dya lugar yaw. Wan manang, nagpaburas kami namin kanina ng kadagiti prutas mi. Agoray taikan kayo iti prutas. Ay, prutas gayam ti karga day ta karton nga awit mo. Nagbanglaw idilino katam ti karton. Wan manang, mangyawat kayo iti pangikabilan iti itad ko kada kayo. Ay, agyaman ako na yaading kaw. Ay, mabiit man laang. Adagayam ibagak. Ammom ka day, ni Tintin, ti kayat ni Manang Biti ang manugangan. Ha? Pudno ka di manang? Pudno day ta. Nangag ko ti saritaan da, adi nakakano kayat. Tawan kanot adal ken trabahom. Saan ka kano amay pagpanak kala manugang? Kastagayam. Isumat lagayam amadlaw ko anadagsun tirik nada kanya. Saan mo nga ibagbaga siyak tinangidanon kan ka Ang mga no pumanaw ni Tintin kas border kaw. Border yu gayam ni Tintin, manang? Agtrab-trabaho mat iti kumpanya pagtrab-trabahuan ni Jeffrey nga asawam. Andawan bro, bumahan ka dito, tama pantayin iti opisina. Madmaditi bagi, bro. Malaminak matan. Amang ano na alam na itan, iti kapapasyar mo. Naira na la siguro, bro. Dapadapan ka man. Nay, napara ka bro. Huwag nga road, bro. Diyak ka ba lang ti sumra ka di opisina. Malaminak. Adda agas diti kwartuta. Ikan ka iti tumaram. Taumay kanto kitaan no aldaw. Agyaman ako unay kan ka, bro. Ibaglakid din tada ka. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adatang agayam. Sige nga rodan. Sublian kain ton pangal daw. Andaman malagip ko nga imbaga ti manugang mo manang. Anya ka di timbaga ti taga-away. Malagip ko na ibagana. Nalipata kon adi na magkankwana. Anya nga rod dayjay. Ibagam tapno amok no anya dayta. Jay man imbaga na nagpapuros da ka no iti manggada. Manggada. Kayat mo asawan. Kukwada timpaburas da. Kas-lakas tamat tinagdanggak manang. Anya ko mano manggada timpaburas da. Ti maawatak. Saan laang amay sa ti manggada. Dagiti prutas may. Kunana may. Kun kunanala siguro Agpalastog siguro. Ngam adamat inted na kanya kanaloom amangga. Intang danda siguro kan kuana idinapan na kiburas. Masabat ko ti bakas iti away. Good morning. Apay nga agdaydayamudom ka, kat bigbigat. Madadaal ti beauty, no kasta. Kasasao ka kadi? Di ka man sumabat-sabat no kastoy anak puto ti ulok. Sorry. Alwada ma, tama nga no bumtak ti ulong. Sapay uso ita ti stroke. Panawan ka man langan. Anay ko. Di naman kaming inayadan ti Magna. Kat nakahangkit ka pa. Agoray katatulungan ka. Ala,
Iyawat mo tayo, ma'am. Tatulungan ka tumakder. Saan ko akasapulan titulong mo? Panawan nak dito ay! Okay. Di mo matgayam kaya tatulungan ka. Sige, mapanakon. Anya ter aramidem ditoy, tanakatugaw ka dita kalsada. Ni Juliet di nagapo ditoy, saan ka di? Wala na. Otsa. Induron na. Iso na patugawa. Oh, talaga saan nga umno ti aramid dayjay at agaaway. Bakas nga min. Iso adi na mo ter aramidan na. Ala, iyawat mo tayo, ma'am, tatulungan ka tumakdar. Wala na. Anay Ah. ko. Nasakit na talaga ti sa Oh. Naligusamot. Nagsakit na may garaw ko. Ang mga nunablas ti soop tito lang, masapol mo ti eksperto nga agilot tapno maisubli ti nablas. Dayjay to matabakas. Ha? Agdan to aldaw na dayjay. Napigpig sa kadingam sika, tanaiduron na ka ako na. Diyak namin napakadaan ti panangidoron na kanyak, nana. Naot balance sa kadagos. Nakitak tinapasama kita yading ka. Nagsumlang kayo kade. Iso ang nagdardaras apimanaw, iso ang naipagales. Dumayamudong namin ang magmag na manang. Kinablaawak. Kunana sa anak ka no apasalsali iti dalan na, tanapudot ti ulo na. Idi pimanaw, naigalis. Iso nga'y nasitgam. Wan manang, tapnoy na ko matulungan. Namdi na kano kasapulan ti tulong ko. Iso pinanawa kon. Imbag takayat mo pa'y atulungan, kat maday ti panakisangon na ka. Saan anasaya at agimulay ti sakit tinakam, manang. Nadagsan iti barukong. Ngam ni Tinten, saan akas tati ka panunutan na? No kanayon apakitaan iti nasayaat, ada posibilidad na agbalbaliw. Sikatay ko nadaan na balito kanti pa nagpuspuso na ading ko. Bilibak iti manugang mo. Nabalito kanti pa nagpuspuso na. Pag kunaamay, tanabalitukan ti panagpuspuso na diya taga-away. Nakita ka nagsabat da ka ni Tintin di ta kalsada itay. Hmm. Idilinabasan ni Tintin ni Juliet na ipagalays. Tunungan ko man ni Juliet ngam pinapanaw ni Tintin. Kasano ko mga ibagam ang nabalitukan ti panagpuspuso na? Di naman tinulungan. No siyak ti adda kasinong bat na. Saan ko na mapantulungan no may pagalays? Apay, nagsinong bat na nga ron? Kinablaawan ni Juliet. Ngam sinupladaan na sana linabsan. Idikwan, naipagalisan. Ha? Mapan na ko matulungan, kalpasan, asinupladaan na? Oh, apaya na kami suot ka akas na masiluan na tangiwat mo. Ayan tay bakas ti away, bastos ti sinalbag. Apaya sa pulan di manugang mo. Saan mo man ngay bagbaga manugang ko day bakas, bastos day bakas ti away. Anya ka di tinaramin na kinka, tapirmiti pungtot mo. Induron nakit din ni Tintin. Iso anablas ti suop ti kalit-kalit na. Kinaduak anapan iti mangilot. Anya? Kitno ko namat itay ni Tanya, ang nakita na iday di kalsada itay bigat. Naipagalis kano ni Tintin. Tulungan kumakano ni Juliet, ngam pinapanaw ni Tintin. Anya, kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet. Asino kadakwada ti agsasaw iti podno? Nakita ni Tanya tinapasamak. Inkaagdamag ka ni Tanya. Kalpasan na, pagdamagambat ni Juliet. Kitno agpada na iti ibaga. Lalabik, apod na o. Kaya't ko kumaamaamuan ti podno napasama kitay ading ko. Ti may papanitipan na kay galis ni Tintin? Day tagarod. Anya ti husto napasamak. Kuna ni Tintin nga induron kano ni Juliet.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu alawas ang napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, sinarungkaran ni Nana Sofia ni Juliet, kat nadlaw na asaan anasaya at ikababalin, dagiti katugangan ni Juliet. Iti sabali abangir, nagsakit ni June, kat inasikaso daytoy ni Jeffrey. Iti may sangal daw ang nagsabat na Tintin kan Juliet. Saan anasaya at impakita ni Tintin kan ni Juliet, ngam saan lata tinutupan ni Juliet. Sabali matiindanon ni Tintin kan ni Betty. Papagayang, denggan tituloy ti seryeta yu alawas na napauluan. Managing bubukod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasta ka di. Dayta ti si bubukal ana pasamak manang. Jak lamang dito inoan niya tinagsaritaan da sakbay apim manaw ni Tintin. Mati ikaw akman kadagiti mapaspasamak. Para kanyak, nasingpet nga dayo ni Juliet ngam ni Tintin. Dapay basbastos ni Tintin manang. Di nakpay binastos ni Tintin, tanasaya atak nga minatao. Bastos la siguro kadagiti mang bastos matkan ko na. Manang. Gumatangak man iti soft drink, ading ko. Makain-inumak nga minunay. Mabit lang, manang. No, jak agkamalay. Sikatiin na ni Juliet. Gusto ak ka day, manang? Ay uwan ading ko. May sa nga anak ko ni Juliet. Kaya't mo ka day nagyan ti anak mo, di tabalay ti nakay kamangan na, manang. Adanakam ti anak ko, ading ko. Noan niya ti kayat na apagyanan, isu ti masurot. Amuyo ka day. Kakaasi ti anak yu dita. Kasurunda ti anak mo, tawan ka no ti nagadalan na, kanawan ka no ti trabaho na. Apay ko mga awan trabaho na. Naggraduar akas BS Agriculture ti anak ko. Imbis abapan agbirok iti trabaho na, ison ti mang tarawidwid iti plantasyon mi ijay away. Ha? Adda plantasyon niyo? Nakaumay kayo matnang. Umunag kayo. Agyaman anak ko. Agmay-may sakan samat dito'y balay tinakay kamangam. Wanang. Jak up mo no na panandadadi kan mami. Naamwak ijay babae di ta istor. Adida ka kano kayat amanugang dagiti nakay kamangam. Sana bale. Tasaan nga isuda ti inasawak nang. No sumangpot ni Jeffrey, lumasin kaming ton. Nainsulto ak iti imbagada. Ngaawan ka no ti adal kan trabahom. Bayan nyo laang idanang. Di damo ti sasawanda. Anya ka ti trabaho dagiti nakay kamangam. Nang rikepan tayan ti trabaho kano ni daddy. Narigatan ang makasapol iti trabaho na talakayan. Ba't lagayam? Apay amang tagibasit da iti padada tao. Bayan nyo lata idan nang. Saan nyo idan atot tutupan? Lumabas ak ngam sanak agumatang, tanakagatang akijay tiyendaan. Nalaklakay jay. Lumabas ka latan amanang. Ay, adamat sa nga ilig ita balayaw. May sagayam nga syendera ti abalayan mo. Anya nga asyendera? Saan mo nga mo ti sasawam? Baknang ti asyendera, nalawa ti dagana. Kastaya? Kunak no basta ada plantasyon na kat asyenderan. Eta, amumon. Adda ka di tagagpay so ti ina ti tagaway.
Uray tagaaway, tanasingpet, kinadayaw damat. Sanda bastos. Ay panawan ka man langan. Anya ayati intakan dagijay kun ka. Takas taunay apan ang isakit mo kadakwad ha. Nasaya at tada kayon abalayan. Anya ti pagsayatan na no adda ka di pa kasapulam kanya. Kaya't ko kumamanan nga ayaban ti anak ko. Taumay manan dagiti bayer ti prutas me. Anya, prutasyo ko na. Masapul ka di pa'y nga adda ni Juliet. No adda gatang iti prutas ijay away. Masapul nga adda ti anak ko. Taiso ti mang desisyon no anya ti masurot a presyo. Apay ko mga iso ti masurot. Apay asaan ama desisyonan dagiti tagaaway dayta. Wala. Tay sukat nga rod ti boss. Ah. Ay, masaludsud ko man gayam. Tasaan ko pa'y mat nga amaw. Anya ka di mat tinalpas mo kan anya ti trabaho. Na, apay aday tapay ti saludsodam aber. Kaya't ko laeng mat amaamuan, abalayan. Jak ngamin amaw, no anya mat ti trabaho kan adal maw. Pimanawan na idagin na. Agam, di ka matagtagari. Apay ka na eh. Salbag dayjay nga ina ni Juliet. Damagan nakit din, no anya ka no ti trabaho. Apay di mo imbaga nga awan trabaho. Jak nga rod nakatagar iti kasjay asaludsod na. Amo naman ngawan trabaho. Saan nga taan na damag na ti kanayan ta nga ibaga? Nga awan trabaho ti anak na. Dayta nga rod ti simken iti panunot ko itay. Nang, apay kas di ti dinamag yu kan ni mami. Idi adata iji balayda. Jak magustuhan ti panang tagtagibasit daken ka. Kas dala kalalaingan. No awan ti trabaho ti anak da. Kat saan damot amangan. Natangig da nga paiso. Idinto ta ni Jeffrey ti pagtataudan ti masapsapul da. No tagibasitan da kan tupay. Ad-addamanan ti ipangeg ko kadakwada. Baybay-an nyo lat taidan, nang. No saan nga ikan ti tao nga aglablabas iti pagnakman na. Ad-addaan na ka nga ikuskuspel. Masapul adi mo ipalubos nga irurumanda ka. Ngam no tutupamat dagiti nakurang ti panunot da. Kumaro ti gurang-gura, nang. Saan mo lakit di ida asaktad iti pisikal? Ikamlaeng ida iti pakaamirisan da iti kamalida. Kumusta tirik na? Mapadaras man ang ti panagsumlita iji Pinas. Tanalpas adagos dagiti reports ko. Mayat mo ten, bro. Bilibak mo't iti kinalaing mo. Tana ipakaawat mo adagos dagiti reports mo kadagiti kakadwa iti negosyo. Imbaglakit di ta saan kalumot na narigat. Naawatan da adagos. Kaano ka din agsublita iji Pinas? Ha? Kurak man no, kahit mo pa'y tagyan dito, hitap no makapasyar ka. Nakapasyara ko, bro. Ang mga nuag paiso ti kunam. Anaalak iti kapapasyar ko ti panagsakit ko. Sana maliklikan nga dalat na masabat wano makalugan mo nga da sakit na. Naglaka ka akaran. Iso akay kayat munti agbigyan dito'y kwartong ababangan ta. Imbaglakit din ta sa anak akaran ken ka. Kumusta ti sa ka man na Blas? Medyo nasakit pa ilaang. Ngam ayusan, gaputan na ilot. Pinanawam ni Juliet ngam naipagalis ka matang. Nables kat nga ron ti sakam. Nakitak ti napasamak. Nakitam? Kasano ko maanakitam? Adak iti igid iti kalsada. Adalapan ko inala ijaya makaagas aruot. Nakitam ti napasamak, manang? Wan ko naklangaruda. Hangam saan ka nga agdanag? Saan kumot nga ibaga iti sabali at tao tinapasamak? Ang amon daman ang beti kan manong pidraw ti husto na pasamak. Anya? Natuduan tamutan ang naggapo ijay prutasan anak ko. Wan nga rod, nang.
Imbaglaangan, taginatang amin dagiti bayar tinaburas a prutas. Aginanatan tanay. Nabanugak a nagbantay ka dagiti nagimpaki ka dagiti prutas. Sige, agina na kayon, tainak pa'y agdigos. Kalpasan na, mapana kun iti balay da katugangak. Saan ka kumapay ang mapanijay anak ko? Ang mga nuga po iti badnog mo katagsakit ka. Saan mat siguro nang? Ti salon at mutian anadam anak ko. Gapon samet ta mabuteng ka iti nakay kamangam ket ar-aramidem amin akayat da uray saan amay parbeng. Saan mat anang? Nagkariak lang amin ka ni Jeffrey. Asaan ko apanawan dagiti dadakkel na. Nga uray kasjay ti kababalinda. Nay, apayakas ta tay tsuram. Nalablabasit day tarupam. Nalabasit ka di manang? Nagapuak namin iji prutasan mi, ta nagpaburas kami. Imaya kun dito'y kalpasan ti trabaho mi. Naginanakapay kumaasakbay nga imay ka ditoy. Ang mga no pagtrabahon dak adagos. Sige nga rod manang Dumano nakpay di tabalay da katugangak. Ang mga no agsakit ka. Madya talaga day tay tsuram. Saan mat siguro, manang? Nasaya ta si Mangpatkan. Ituloy mo ba si tilablabaak tanabanugak dito balay? Awan pa'y kuryente, iso asan ang mabalin ti washing machine. Sige, mami. Ituloy ko tilalabaan nyo. Ala, tada papanak, agluto kanton. Wan, mami. Kabayatan nga aglutluto ka. Dalos ang basi ti kusina, tadyak pa'y nakadalos. Madmadi ti bagik, mami. Amano jak pa'y makadalos. Dayto lalalabaan nyo ti ituloy ko sakbay nga agluto ak. Mala mapanakon, importante ti papanak. Simangpat itay jamanugang mo manang. Adan sa matrik-rik naan na. Impaituloy ko kankwa na jay lalabaak. Kalpasan na, agluto, tada pa'y papanak. Pinaglabang manang? Apay, di mo nadlaw amadmadi ti bagina? Di na matimbaga amaditirik na. Bakbakatan beton. Adakan kwa na, ano aglabawon no saan? Kasanaw no agsakit manang. Kasapulan na ti ina na. Tanabannog ka naw a nagpaburas iti prutas da. Anya ti kayat nasawan. Agid data siyak tagtrabaho. Ha! Naglaingan ngay. Apay adi ka pa'y lamapan agkao. Rabin! Madmadi ti bagik, mami. Mangan kayo latan. Main ka nga ron agao tama bisinak. Bakit? Manganton ano mabisin mo eh. Wala. Mapantuma mga ni jay kusina no kayat natimangan. Anya ay tinaluto amar sila. Amo no anya ti inluto na. Tanapanak ijay ayan ni Tintin. Naimbagan ka rin, saka na. Naimbaganan. Imbaglaki din tanalaing timang ngilot. Iso anay sublitin nablas. Aso optisaka na. Ayusan ti plane ticket ta, bro. Makaawid tan iji Pinas adin oras. Saan pa'y kumabro? Nabiit na pa'y laang ditoy. Siga, maudi ka pa, nga oray adan plane ticket mo. Nagbiitan ditoy, bro. Kaya't mo ka di manan ti agsakit? O di, agbati ka. Nagpartak kanto mo't anang itrabaho kadagiti amin a papaylista. Agbati ka nga ron do kayat mo. Ngam sayang ti plane ticket mo. Sikan timang bayad iti ticket mo no maudi ka. Saanan ati kumpanya? Ay, day takid din. Sapay nangina ti plane ticket. Imbag ta nakita ka manang. Limabas itay dagiti abalayan mo. Nasa uni manang biti ang masakit ka no ni Juliet. Kun kat. Nabanbanog ngamin, idi imay dito eh. Nadlaw ko ngamin idi simmang pat, ngam pinaglabada pay. Napananda ka di, taapay a pinanawan dati anak ko ang masakit. Kasla napan man ni manang biti, ijab abangan ni Tintin na kwarto manang. Sige nga Rod, tamapanak di tayan ti anak ko. Ang mga noan yabat tintin na pasamak na.
Jak pa'y nakita rimrimwar, manipod idisimbang pat manang. Saan anak katrang katiri daw da? Umunagak, taimbaga ni Tanya nga awanda. Anak! Juliet! Ayan mo! Juliet! Nanang. Iti day dya, kwarto ti ayan na. Inak man ilukat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Managing bubukod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Estet Meron. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.